ku mugoroba w'uyu munsi nibwo haza gutangwa ibihembo bya ballondor bigiye kuba ku nshuro ya 69 bitangwa na France Football. Hanyuma rero haraza gushimirwa abakinyi bahize abandi muri uyu mwaka w'imikino, akaba ari ku nshuro ya 4 bagiye kubitanga bakurikije sezo batarebye kuri calendrier y'umwaka wose uko wagenze. Muri ibi bihembo biza gutangwa ku mugoroba w'uyu munsi, mu bagabo abantu cyane bari guhabwa amahirwe kugeza ubu ngubu barimo Ousmane Dembele, hanyuma kandi harimo Harry Kane wa Bayern Munich, Kylian Mbappé wa Real Madrid, Rafinha Barcelona, Mohamed Salah wa Liverpool ndetse na lamineyamal ukinira ikipe ya FC Barcelona. Haraza kandi guhembwa icyiciro cy'abagore Aitana Bonimati, uyu nguyu bategereje kuza kureba ko yagisubiza ku nshuro ya 3. Alessia Lusobwo Aitana akinira ikipe ya FC Barcelona, mu gihe kandi Alessia akinira ikipe ya Arsenal yatwaye Champions League ku nshuro ya mbere mu bagore. Hakaza ikipe uyu mudamu iri kumusunika Alessia Luso ushobora kuba yagira amahirwe. Hakaza Alexia ukinira FC Barcelona nawe, ndetse Claudia Pina wa FC Barcelona na Lucky Bronze ukinira ikipe ya Chelsea Risi Bronze, ndetse na Mariano nawe ukinira ikipe ya Arsenal. Ubwo muri Magic Line akomeza gufata umwanya mu bigaruke ikipe ya Paris Saint-Germain abakinnyi bayo nubwo ari benshi baniganje mu bahabwa amahirwe. Ousmane Dembele uhabwa amahirwe nuko ari no mu mvune ushobora wenda we kuba yakwitabira ikipe ya Paris Saint-Germain. Murabizi ko ikirere ejo kitari cyiza ari kuri Stade Orange Velodrome i Marseille. Ikipe ya Marseille yagombaga kwakira Paris Saint-Germain muri classique y'Abafaransa, bituma match yimurirwa uyu mugoroba muri iri joro. Biraza rero guhurirana n'ibirori, nabwo abakinnyi ba Paris Saint-Germain baza kwitabira. Abantu bari babihuje na cyagiye Real yamenyaga yuko Vina atari witwara ari Rodrigo, Real Perez agafata umwanzuro ko abakinnyi batari bujye muri iyo event ya France Football, ariko ntaho bihuriye. Abantu batanabyumva gutyo. Mwabonye ibivugwa ngo bahakinze ko Rafinha yaza kwitwara, ibigezweho bavugaga lamineyamal. Ejo bundi umutoza Luis Enrique mu kiganiro n'itangazamakuru ategura match ye na Marseille, umutoza wa Paris yagize akana kora ko kuririmba cyane ko Ousmane Dembele ballondor imerita ariye. Birumvikana ku mutoza wahesheje igikombe cya mbere cya Champions League Paris Saint-Germain yanakwishimira ko equipe atoza ivuyemo umukinnyi utwaye ballondor. Burya nishema ku mutoza yatangaga ubutumwa ko ifite nyirayo Ousmane Dembele. Rero niyo mpamvu abakinnyi ba Paris bataboneka, ibindi ni ku mugoroba biraganira. Ariko nabo banza batari bugeyo. Real Madrid nabo urabona ko ifitemo n'abakinnyi nka Kylian Mbappé n'Ubushize ntibari bariyo. Ubanza ari kugira ngo berekane ko impamvu Ubushize batagiyeyo n'ubundi n'uyu munsi ariko bimeze. Kuba nyine nta cyizere bafite ko hari icyo baza kuhavana cyangwa se nta mukinnyi wabuza guhabwa ballondor bakurikije wenda n'abahabwa amahirwe kugeza ubu, bakavuga bati ntabwo ikipe nk'ingi yacu y'ikigugu twajya gushungera cyangwa se gushengerera abandi batwara ibihembo twe turebera. Ubwo rero amahirwe menshi nyine Dembele rwose atabaye wenyine, ubwo byabitungura bijyanye n'imibare afite n'ibyo yageze ari kumwe n'ikipe. Ariko nawe Dembele nawe ubwo ntari buboneke nyine muri ya match yavugaga. Urumva rero biraba ari agashya gutanga ballondor ugomba kuyihabwa adahari. Keretse ariko se Dembele ko nabonye bundi atari yakinnye match za Paris Saint-Germain. Yaranavunitse washaka kuboneka. Dembele arabahari kuko Paris Saint-Germain ishaka kubidahari, ariko Dembele we urumva bamuhereza baca mu gikari bamuhe ka message nyaboneka. Oya kameme imibare se oya yewe tuzaza kubigaruka muri Magic Line tuzagira umwanya wayo. Ariko wese yabonetse nejo yamaze gutangwa twegeranye. Yego nako hari umwanya rwose wagije abantu. Ariko abanyarwanda wenda gusakano gato kuri ballondor bamenya Qatar Airways none ubu niri gutera inkunga ballondor. Niyo mufatanyabikorwa mukuru wa ballondor Qatar Airways. Harya Paris Saint-Germain banyirayo ni bana n'abanyakatari ni mu birombe n'abagano bipima baba ku mikino 64 ibitego 22 assist 21 yaratwaye ibikombe bitatu harimo Champions League, hakabamo n'ibindi birimo championnat w'Ubufaransa kujya finale igikombe cy'amaclub n'igikombe cy'igihugu mu Bufaransa. Hari ubu ngubu message abayimani box message wewe bitinda ahubwo biraturira iminota. Dembele atayibonye navuga nti umva message amaze kuyibona in box. Uyu munsi hari ibirori Paris babujije abantu kwigira mu birori, urobyishira ni Marseille. Match rero kigwa kuri uyu mugoroba ku isaha 2 z'umugoroba mbere gato ya ballondor ceremony.
none Saa tatu. baragenda bakimi guhembwa bahite biruka ibyo twe Ntabwo ntabwo bageje. bitureba. ntabwo Twe bitureba none ntabwo urumva bitureba. nta muntu n'umwe Twe waba ntitureba. ugitumirwa muri biriya birori Twe ntabwo bitureba ntabwo bitureba Avanze kuwa kabisa. mbere. None- Amasaha yo mu biro oya ni Rwanda Premier League yabikora Paris Saint-Germain ngo bifuza ko Premier match yaba saa 9 kuri uyu munsi Mm. Marcel abwira ati abana bagiye ku ishuri abakozi bari ku kazi ni saa 3 nese kuwa mbere koko iyo classic ibaho abana bari buke bajya ku ishuri baragenda bahuye bahunyiza se Oya, itegeko ni nk'ijyanye ryo muri Rwanda Premier League Yala. niba ugiye i Huye ikirere imvura ikagwa match igomba kuba bukeye n'amasaha 24 arenze oya Kuri niko aya masaha byagenze niba haje agatekinike k'intosho mu gitondo cy'abantu borongera bakina murasubiramo ya Batakambye. list ari ya yindi nta gihindutse batakambye Yaba. bati mwayishyize saa 9 oya Paris Saint-Germain yari ifite abayimvite 10 muri no soirée ya ballondor uwizewe kutagomba kubura igikombe cye ni umutoza Luis Enrique kuko ahandi ho ndabona bikirimo akantu kibanga ariko sinzi ko ari undi muntu atwara ballondor utari dembele oya dembuzi niyo mpamvu abantu ba Barcelona basunaguritse barimo barareba mu kanya bagasunika Rafinha mu kanya bagasunika Lamine ariko Yamal rwa rutonde rwasohotse si ukubeshya Lamine akabiri anagaribyo Lamine Yamal ngo yatumiye famille ye ngo abantu 20 ngo bajyane ngo yizeye ballondor yabishuka abantu jewe ndakunda Barcelona ariko nta igikombe ni cya Dembele buryo ukunda Barca ariko ni cya France Dembele football niho ngiye kwirebera ngiye kujya muri Scotland kuraba mayo muri no minsi ukuntu bakina ya Barcelona ya Barcelona ndakubonye ntumbonye ne ngiyiteretse hariya rero Paris Saint-Germain rero nta kundi mutakubonye ntumbonye perezida wayo sheyi nabonye ubutumwa bwa engineer bw'aba engineer ngo 26 z'ukwa 10 ngo nta gutinya wowe nta gutinya yarariye bine ndabibonye nanjye abinyeye ahubwo ngewe Ngo nagutinya, Engineer. gutinya umuntu utagira ubwoba ariko kamerewe nabira ntabwo ejo bundi mu umuntu mwashi atagira ubwoba no gutinya ni nabonye mu umuntu utagira mwashi ubwoba. yataye gukoma amashyi ariko aya mashyi narakubuze mu mashyi ahubwo umuntu utagira ubwoba ngenda ariko narakubonye muri kumwe nabonye akoma amashyi baricanye n'uwo umusaza so rero ku isaha saa 3 ninde uza gutwara ino Ballon d'Or ya 60 Ni Dembele ku nyungu z'umupira. batayaye Dembele baza bamwivye Dembele ejo mukazanga musaba imbabazi ndayitwara natayihabwa aya n'ubujura arabaye ujuka ngewe imbabazi nazimusabye uzongera uzisabe kabisa Uzisaba rimwe se? ese araza kwinjiza Ballon d'Or ya 8 mu gihugu cy'Ubufaransa ya munani Ballon d'Or ariko imaze gutwara abantu bangahe Raymond Kopa 5 Michel Platini 83 84 85 Zinedine Zidane 9 yatwaye ebyiri Karim Benzema Zidane yatwaye ebyiri kamwe imwe zizu Karim Benzema Benzema 20 2022 ariko zizu ni imwe nimwe 98 ni imwe iyo ni ya karindwi ni ya karindwi Zidane ebyiri ubanza the best ari yatwaye kabiri 98 ni Zinedine Zidane Okay. 99 9 Rivaldo 97 nta yindi erega 2003 ni Nedved niyo yitwa 2002 kwirirwa wivuna 2008 Zidane 9 Rivaldo Niyo ayiba ngiyo. Beckham bibiri aya Rivaldo yarayikwiriye aya ni 2000 wowe triple iyo niyo Rosel Ballon d'Or twashuhudiye live Beckham afite fana ba Barcelona byabacanze bamwe baravuga ngo ikwiye Rafinha mu kanya abandi batikweye Lamine Yamal ariko abakunzi b'umupira w'amaguru twari tugasanga ikwiye Dembele ibikombe 4 bitanu bezemo n'ibitabara bya bindi bya za trofe za oya ni Dembele ubundi ngo babara ese abakunzi ba Barca ninde ukwiye Ballon d'Or icyo babara biroroshe no yatsinze 35 oya hagati y'abakinnyi babo na assist 15 ndashaka kumenya hagati ya Rafinha na Lamine Yamal ninde ukwiye Ballon d'Or hagati ya Rafinha na Lamine Yamal ninde ukwiye Ballon d'Or hagati yabo babiri ya Rafinha na Lamine Yamal Rafinha jeno ya Rafinha kubera ko iyo ndebye Paris saison Rafinha yakoze byinshi erega Yamal muri Barcelona ni sympathy kubera ari muto ariko ivyo barafinya bakora muri equipe ubundi critere babaramo no talent individuel turayibona ko arayifite pe yakoze match yakoze spectacle akina neza ariko ugiye kureba critere zituma umuntu abona Ballon d'Or performance individuelle performance ya equipe fair play smart ngewe nibitandukana n'ibyo ngibyo ikiro kinyamakuru ndahita nkizinga
bitandukanye bajya batungura abafana ba baresa batikwiriye ni lamineyamal abandi bati ni rafi ndi muri barasa njye nakuze na FC Barcelona nako Paris Saint-Germain uburyo yabikoze yafashishira ku murongo imbere umwe gusa erega iyo babaye benshi amanota barayagabana nicyo cyakoze ko Real mu mwaka ushize cyane reka ni ku mugoroba Real rero Madrid cyayikozeho ni 3 z'umugoroba